Brathona kena susuya nuno khak somokau sau lawo ze phola wo phain krui ong tuni rondo nung phai karedi bravo phola bai nuno puse mayok nai kie Jesu ni mobile sayu amen tuma phi worship puse moba msamo bai ircha mobai nung puse mayu nung boro bai ko srahamani le puse mainai arpo juhani le omaya brekhie chung puse yaw nai Isole phola se ze bono puse le phola bai buip thema bai se puse yaw nai ye John chapter 4 verse 24 chunu rol chunu modi phola bai akhek buip thema bai se puse yaw nai ye suyo Isole phola omode numpo phola bai puse di bro bahale music ra solo ra krike puse mo arrange se hinge chongne potungu ang sam chuo nungse phola bai puse ke bro phonang ya music phonang ya solo phonang ya nini thing tong nai phola se nini music ir samung solo phong nai to maumi chini kuari nu rok sangma ong ye tong mi to mai ke phola bai puse mo kuari no ong ya le sangma no ong nai phola bai puse mo kuari no le je puse ni thang nai pho phola bai klung ong ye phayu nung je thing tong pho phola bai puse mayu nung su su yo no puse wo ar ho phola bai ong ya khe nini saka wo slai mo su phaya ang nuno sum chuwo nung I sono phola bai puse wo de hiye puse ya khoke tawo rai sadi puse ni bro bahale boi thamai bai puse mayu ar ho phola bai puse maya bro bahake phola bai puse mayu ar ho boi thema bai puse maya chini bible saya mole kenei ni ne se nangu bo bro ro le kubai cho se ani kauno khnami hingo himba bro ni khale aini thini salma se bro le are mani se angno puse wo ye Matthew chapter 15 verse 8 to 9 do chunu bo kaule Israel sarono sayamono arpo tawo chini puse mono nai hake chungno pho hiyamok layu je bro pho puse mayu bore no o thangye puse mole agare ya je jati po puse mayu arpo chung phola bai so ke puse ya ke nung kuare no ha ye puse mole arin se unai to maumi jisu Israel sarono kulmi brabak su suyo no be takhatu niraw yadde jisu siyo bro kuare no ha mole hawo arpo browni khale ambak sal masehiye Das kalopo chung kuare no haye puse tongpo ninip khale bumek sal maungmayu drop sasau saunok thangwok tharkiye ya chau yok thau ke isor no baudi abosen drop phola bai puse muklayo ye Rom chapter 12 verse 1 o chunu ninip saurok tharkiye sacrifice kyaunai nangu nong break ye sacrifice kyaunai nung msau no isona yaphaidi nini chongmo bai puse di nini phola bai puse di ar puse nung phola bai soke puse mo ongnai amen nung chu se no puse wo ersa sau kuare no thangye wai so ma sayu nong le chongnai I so le ang no na ye khak sang yok na hi ye ar bo nung no ang sam chu nung se nini sau ni khatu mu de tong ye buno bazu ke bung no nung khak sang ri ma ya ongnai Bible bodi ke soyok mo tungu msauni zora wo tunai brule isono khaksang rimaya ye Rom chapter 8 verse 8 o chunu akes popik buimale jisule sawo angno lama angno buima ake angno rangma John chapter 14 verse 6 o chunu akek buimale chung siha Jesus se hiye numbichi lama ha buima bai puse di nyamo po Jesus no ni khapang ya phaye ni phola no ya phaye puse di nyamo se ndono ang sum chuo ndro phola bai akek buima bai de puse ha hiye puse ya kho ke phadi tawo chile phola bai buima bai puse sna abo bai no nung chu se yang I sono khaksa rimenai amen ndro no su se yang shaborito